Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Betty Bayo ni atiga andu megegeire ni undu wa kiria akorwo agiposti oriri ex wake Pastor Kanyari athiete na mbere kwagana mutambo-ini wa TikTok. Pastor Kanyari has been trending because of TikTok live akoretwo agikana hiki ta muhiki uyu uragitwo Rish, and in that video maragikorwo magika, you could hear Pastor Kanyari agicompliment nyondo cia muhiki uyu. Na by the way Rish, nikuulize, hizo matiti zako ni za ukweli? Come check it out. Fans makoretwo magitindika Betty Bayo makienda a comment on the behavior ino irage trend ikigie muthuri wake wa hau gatene na ithe wa ciana ciake. Fan uyu agukoretwo akiandikira Betty Bayo akimwira na ndimuquote, TikTok imefanya nijue you made the right decision, wale wa first married juu ya Mungu kaeni na huko. Comment most of Betty Bayo fans makorirwo magitikirania nayo after ukinyirwo ni video ici cia Pastor Kanyari na hiki aya on TikTok. Betty Bayo ndanagikorwo agitigithia respond, no ndanagikorwo akirespond directly, no ni agikorwo agika kaundu gatuma andu meciririe ni ndeto icio arageria gukinyia muthia kuria Betty Bayo akorwo agikia this beautiful photo yake na muthuri wake Tash, na haria agikorwo agicaption bisheno akiuga halafu kuna sisi, na ndanathie na mbere na kwaria miario mingi akorwo agiposti bisheno na agikorwo akiuga halafu kuna sisi ni undu uria andu mathiete na mbere na kumutindika niguo heane anja yake ikigie ndeto eno irakionekana igie mundu gwitwo Pastor Kanyari na hiki mwena wa TikTok. Ndaria ndeto ici toria cia nginyira ndigũcitenderithia makiria gucikinyia hau. Make sure ni wa like video ino, no hihinya the like button niguo hingo ciothe tugathie na mbere na gutigirira ati ni turamukira maria marakiyumiria guku nenda-ini. Tucemanie na wa next one.